Marat KVN komandası. Qarşı alabız. Marat şiber kızlar bugün sizni şoqatıra. Ay yigitler bugün bizga gina qarab tura. Sahna qizlar yigitlarni şoqatıra. Kim bunu oylab chiqardi? Kim bunu oylab chiqardi? Siz narsa qizlar, bu bit final. Mening bilan shoqqa turasizmi? Yo'q, mana mening bilan. Abav. Nechik qıydın sen bunda? Bizning sponsor Ulfat moya. Yara qiltayma. Bas o'rniga. Mana aytdingiz hali, narsaga deb siz voy kiyindingiz, ha? Biz jüridagi irodlarni o'zimizga g'oshiq etirga bo'ldik. Qizlar turunda kim o'ylay? Qizlar. Marat, sen ishlaysan. Men ko'rdim, sening kelib chiqdi, menikida kelib chiqacak. Qizlar. Marat jetdi. Bu bit final. Mana anladingizmi? Jiddiyroq bo'lirga kerak. Marat KVN komandasi. Boshlaymiz. Boshlab jiberik kibitda bo'lgan hal. Borig'izda o'rinlaringizda qolig'iz. Oqshomda paketga. Nima biz? Ko'z oldina keltirigiz, eni maktabga sholtiratir o'rnina prezident apparatini ilakdi. Xayrli kun, esanmisiz? Esanmisiz? Bu Rustamning anisi edi. Esanmisiz? Rustam oshadimi? Oshag'andir endi. Bilasizmi, mening sizga bir o'tinishim bor edi. Tanlayman. Siz vaqtli shag'ina Rustamning telefonini olib tura olmassizmi? Ul malay gel Instagramda o'tira. Pom. Bilmeyim kelib chiqarmi? Siz o'zingiz kim bo'lasiz? Klassni rukovodитель? Yo'q. Mana Rustam klassный руководитель. Biz yaratib tingli turgan totar jırlarında anlaşılıb bitmegen momentlar ko'p bo'la. Hozir biz sizga ularni anglatib ketamiz. Jırşı olmag'achlar jırlagan vaqtda so'zlarini unutdi. İlsiye Bedreddinova o'zining jırlarini attraksionlar parkında yozdira ekan. Xudaydan berilgan har bir kunda. Munir Ahmayev o'zining konsertina she'rli kelish kelgan. Kullar do'stlar! İlsiye Bedreddinova konsert vaqtida general direktorning o'ris ekanini bildi. Я кетем Башқұртстанға, я кетем Мамадышқа, най. Там леса густые, там течет ручей.
Сезон дәвамында біз Мәдинә әби һәм Әхәт бабайның мөнәсәбәтләрен күзәттек. Финал, соңгы серия. Алар үзләренең яшь чактагы фото альбомнарын таптылар. Әхәт карале. Монда синең абыеңның туйы. Әйе. Монда аның улы туды. Монда алар Солилецкийда. Монда инде ниһаят без үзебезгә камера сатып алдык. Әйе, шулай. Қара, мен мұнда нендей бәхетле. Әйе. Мұнда мен сені ұшыраттым. Мәхәббәт. Мұнда мен іше башладым. Есіңдәме сені роддомнан нешік қаршы алдым? Шәп каршы алдың, Әхәт. Аяқ қаты. Үзебезнең баланы түгел, шит баланы алып кайткансың. Әйе, шулайды. Әллә ойрат кайтабызмы инде? Ярар инде өзебезнең малай кебек хәзер. Қарале Мәдинә, сен мұнда ураза тұтасың. Әйе. Мұнда уразаңны тошлағансың. Яра, шаяртам. Яшшак инде. Жүләр шаклар, Әхәт. Искә төште, Әхәт, мин бит кассета таптым безнең юбилейдан. Олай міне? Әйдәле карап үтик. Әйдә қарап кетик. Әхәт, син нәрсә? Безнең кассетага Робокоп яздырдыңмы әллә? Әхәт, кабәхәт! Но Мәдинә! Қадірлі достар, һәм инде шығышыбыз ақырында нәрсе әйтәсе киләйді. Біздің команда Яршаллы шәһәреннән килде. Фәридә Якуповна да біздің Яршаллы шәһәреннән. Һәм бүгінгі ойыннан соң ул біздің белән кайтачак. Достар, бу мәзәк түгел, бу чын барлык. Хөрмәтле жюри әгъзалары, менә сездән генә тора. Фәридә Якуповна алдагы яки арттагы синдә кайтамы? Марат КВН командасы игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Как дела? Альхамдулилла. Лавка моя давала полна добра. На